ایوار باش تماشاوان هجا و شان ارکی ورا بردوامه دمجمره که دازی ورا بم جهاد بیازید و پیشکشکرنا گشتا نوچان یا ایرو دستری دجی گرینگ ترین سر نوچا. انجمن خواجهی بسر انجمن اجتماعی کردی و لعفرین داخواز جخلکه دکه که آهنگین جشن نوروز لدار نخن. خلک گوندن کردی لدر دورا گریسپی مهلت داعش بوالا کرنا مال خواه جوان را رد کرن. لدر دورا کوبانه شردنا برای پگه و داعش دا بردوامن. 5 بریندار دیری شکی دا لسر تاخا شیخ مقصود لحلب کتن. پشتی تقینا جولانی اسرائیل ایریشی ناوندن لشکری سوریه دکه. جارك دين دم باش تماشاوان هجا انجمن خواجهی یا بسر انجمن اجتماعی کردی لسوریه شاخ عفرینه داخواز جخلک هرم عفرینه کرن کو آهنگین جشنا نوروز لدار نخن دبیان ماکی دا کو جالی انجمن خواجهی لهرم عفرینه درکتیا گوته دا بحثا رول و هاولین انجمن جبویا کیتیا گل روج آوادکه و جشنا نوروز لگل کرد لهر 4 پارچان کردستان پیروز کر لداخواز جخلکه و دوره کرن کو آهنگ نوروز لدار نخن بسدم روشا خراب یک روجاوای کردستان تدا درباز دبه هر وها وک رزگرتنک جان پاکروان شهید روجاوای کردستان را دبیانامه دا هر وها هاتیه دا خواست کرن کو همو گرتین سیاسی کو زندان آسایشا بسر پارتیا په دیوانه بین بردان لیلگور چالاکوان وی دوره کو خلکی وی نافچه نرازیبونا خواه لسر وی بیانامه انجمن دان خواه کرن او بیاننامه بنا برپرسیاری آنی زمان گوتبن کو انجمن هردم چالاکی جماوری و برپرسیارتی خلکی دراوه و آهنگا نوروزه ببهانه رزگرتنا خوینا شهیدین روز آوا قدغه کرنه جبروی کو ام نکارن در کون جعده و گوه بدن نرینین خلکی د ایریشکی آسمانی دا کو جالی هزن رژیما سوریه و هاتیه لسر تاخا شیخ مقصود هاتیه کرن 5 بریندار کتن و زیانک مادی مازن گهشته دوره لگور چالاکوانین دوره شیخ مقصود کو 2 بالافرین رژیما سوریه ایریشی تاخا شیخ مقصود یا دکوه باجار حلب کرنه و دا انجام دا 5 کس بریندار بونه 4 جوان زاروکن و ناوه بریندار اون محمد جگوند تیرمشو و ريزان بكر وعبد الرحمن بكر وعبد القادر داود جگوند كوخرا وعبد القادر جيلاتي جحلبه هجای گوتنیا گوپرانیا خلکه تاخا شیخ مقصود کردن و بساده موان شر و پاچونان کو و نزیکی مهکه دنابره هیزن رژیما سوریه و ارتش آزاد و چکدارن دولت اسلامی لعراق و شام داعش جالی کیوا خلکی و نچار دبن گو کوچبری باجار کوبانه و عفرینی ببن لروج آوای باشور هرما کوبانه و لنزیکی هرما شیوخ و سرین شر و پفچون دنافبرا هیزن یپگه یه بسر پارتیا پیده و رخصتنا دولت اسلامی لعراق و شام داعش یه گریدای القاعده بردوامن یپگه داخوانیه کی دارگان دشره لباشور کوبانه و گوندن در دوراوی دا شر دنافبرا وان و چکدارن داعش دا درکت و دا انجام دا 3 چکدار هاتنا کشتن و گوتن گو جنازه نوا 2 امیرین داعش و دست واندانه داخوانی دا هاتیا گوتن گو چکدارن داعش بچکن گران ایریشی هر دو گوندن جهدا و ایشمه ین لباشور روجاوای کوبانه کرنه دا انجام دا چند گوندین سویل بریندار بونه هر لگور داخوانیا یا پگه لگونده خورس لباشوی روجاوای کوبانجی شردنا باروان و چکدارن داعش دا درکتن دا انجام دا بریندار و کشتیجی کتن.
بله تماشاوان هجا هر لسر مجارا شرو پفچون لدورا کوبانه و گندوارن و نه چالکوان باران مسکو مربع لسر هلا تلفن کاک باران دمات باش تتکاره مدانه و سیرت دا گنها لچه کوبانه چید با و گندوارن و دم باشترا برز کوبانه جدو دا شرکی گراند نابرا هیچ پارسونا گل یفگه واستقدار دولة الشام والعراق بصوامعه سرية سرط افتراض حلب جزيرة لورد شركة جيران بنظرة واندا شيء بكو وهو ساعات شهري السبي جبنا لوده من ساعات شهري السبي سربان يفقه جوده كشيان جبر وقت آريكاريكا لشكري جيران ومازنج داعش هاتبو وبتانج ضد بابان جوان هاتبو زور كجلتي ما زال يفقه كربو جبر بيا ويجي يفقه شيء أكشيا خفاشة كشان دوهات فقرية كشتا كنده خمشين. بله. ودوي شريدا شيء رسالة دودا شيء ويجي حق رضا جهال يفقه ده شيء بون وسه شربان يفقه شيء جانا خاجدستان بيرو لبورستان الشهيدان بري ساعتك أساسا وروشي أنا روشي ويالي تبلوكيها لكونده خروسا فاسكيشر بنظرة إذن يفقه بله والدولة الإسلامية داعش شيء بله کاک باران اما که آگاهی بینید بجه ارتش آزادی بجداری ویشری بویا بجداری ویشبی ام بجن آلی کی گرتیه آلی داعش یعنی پگه ارتش آزاد بر بشكل شكل ارتش آزاد زيد هي او يجي او يكنين فارسنا كند نافاندا بيني وقت تكنيكيانا او ناب هبره لداعش مثلا او الشر نافرا يكنين فارسنا قال وارتش آزاد بدي داعش كده بفضل دوارن دكتور كوباني باشري كوباني والغربي كوباني عبدون ده بنا فرد عرب بنا خالد هاي دوتا فشنا بتشوف ارتش آزاد انا براشي لكن يفقد سكنه بله کاک باران يعني امر لسر آگاهیان دبیجن داعش لدورین کردان داخواز جوان دکه گو مال خو والا بکن و جه وان بکه جهن ام بجن لشکری يعني تشتك وصل ودري هيا لجندوارين كوباني لجندوارين كوباني نعود ملي قلبي كوباني لو كان بين عندها مطلب سرين سواء عند ويد الشرشة دبو عندي جسر خرقوزاك لويد كنت قاعد بخطي لويد الشرشة دبي دبو حد دبرنا الشرشة دبي بله يعني أمر لسر روشة دفرة كوباني بالطيبات نهاد تشرا وشدايا خلكي ويشد كان مشاخت بونا لجهة خمانة روشة بالتفاهي شوايا كاك باران والله روشة كوباني يعني كوباني براسي جيشتي أرتكي كويدي يعني شيانا روجانا زور زحمة جبر كهرباء زيدي سمعبون خطة زيدي سمعبون خطة وفشتك وأبصر شغل الدنيا تكون سهر وتكون شرط نظرة يفقي وفيش آزاد وداعد السيد فارن وفارن شبكات كوبانة خطبية جبرت هو السيما آل جربوا كده شوم لأندي جربوا زي حق ماكينان فارن وفارن وقت مواد غذائية وبار كده كيف أنا كوبانة اللي داع جوار نيشتبوا بالتربات كوبانة من جبروا وحتى جكربوا كونه تشي تزيد تربات كوبانة كنا او بازداني كنت بزيد درباتي كوبانه دكان في تشتيوان كيش مصادرات كانوا تشتيوان كيش بمنهرنا فجبر إني أقول كيش نكتة كوبانية وجيانا روجانا جي يعني روجاج أحمد ترتبه ونعطي كولانا رادقاري تدنيري وقت بيك كولانا كي ماجور يعني نسبة ملت كوبانه خلق كوبانه الزوار دكام جي سديد بيت حتى أنا بيت حتى ست كوبانه دمائي وكذا الدنيا جي شركاتنا دربه وفينا وك تركي وك فرصان عراقي الولد جانا فاتين وفرصان وقبات الخروج. بلك أكبر أنا وجام زانن الصبان دو صبان نوروزة أما ذكرين نوروزة اللي كوبان تنكر تشتاق وصاها. تسرت دنك زيك تسرت نجس متعني دوارا مسوي. أما ذكرين النوروزة اللي دفرك كوباني أما ذكرين جرتيركين أنا.
والله حتى انا آماده کردن دبی و به تایبتی آماده کردن جبر لکوبانه دتجی نوروز شد دبی یک بخشش دبی و یک سرکیش دبی آن سرکیش فید و او پارتی در دور هوا چه دکن و آن نه بخشی پارتی کردی سوری این چه دکن حتی آنا آماده کاری جیرا دبی برنگ کی گرس برنگ کی خورد بس آگاهینا نه فرمی هنه که ای سال به نوروز چه نابه آگاهینا نه رسمی شده بنا ادواری رسمیت حتی ناجر اطفال و خبات دبه که نوروز شده و نوروز برنگ کی گرسی و برنگ کی مزم خبات زیرا دبه بله گلک سپاس بو باران مسکو چالاکوان جباجار کوبانه تمر بو گلک سپاس بله تماشاوان هجا هر لسر مجارا شر و پفچونان تبر کوبانه ممیوانداریا مسلم محمد حجی سیاست مدار مرا الاستودیو کاک مسلم خیر هاتی بو استودیو آرکه سپاس شورا ام جو سپاس دکن و خوندن آواج مرا زور سپاس یعنی او تشتان ها ام بجن لکوبانه چید و خوندن آواجی را چیه ریتما بلندبون شر و پفچونان لکوبانه و گندوارن وی بله اشخوا کوبانی بیتری هفت مهن دور پیچ کریه ج آلین کومن چته داعش و هر وها ین دنه کوبانی دروشک کامباخ دا جیان دبه اما دوی دمه دا دوی قوناغه دا جی لحرس آلین کوبانی شر دبه و ایریشی هرما کوبانی دبه شخوا آلیه چار آنجی لکوبانی خطا ترکیه کوبانی چار آلی دا چارچاوی خواه ایرو ده آلوزیه ده و روش خوشی روشک کامباخ بله یعنی دبن وان روش آلوز ده یعنی کی ام بجن سوده وردگره گلو اف تشتین حال دوره کوبان چه دبن دبرجاندی اندوزا کردی ده یا نه؟ بگمان روش سوری به تفده دب پفچونه ده بله روش سوری به تفده و ین هرمین کردی به تایبت او روشهانا که سوری تیدا جیان دبه شخو هرم کردی جی و دهندر ویدا کوبانی جی جیان دبه بله يعني أمر لسر روشة كوباني بالتواهي يعني خلق نهاوجي مديت كاك برانجي بحسكر تجي خلق يويدا فري يعني روش شوايا يعني بالتواهي روشة أبوري عم بجني خدمة جزاري لكوباني بريا عم بجن تلورجي جان كريا والفرجي هنقات تلور شوابو هما من نج دور و از هاتمه شخو اسردان هاتم و درایش بری بیست روزا از لکوبانی بوم و از دیسا وگرم کوبانیه یعنی روش زور نخواشه ده آلی آبوری دا ده آلی تیقنی داجی یعنی ده آلی ده همو هاوان دا روش نخواشه كهرباء بيتري دمهنتنا آفتنا بله ایرش هيا دور پیچ کرن لسر کوبانی هيا خورتن کوبانی گل کوبانی جیان دبن ام دکانن بیجن لسر خوا برد خینن او خواب بخورد امارن لسر مثلا هر دو انجمن کردی لوی درنه اون جی وکا پارتی آزادی جی لوی دره سکرد د پارتی آزادی داجی وکی ادزانم یعنی و چه جوارا کریه ام بیجن وکا پارتی جی گله کوبانه را ام وکی پارتی ام ده هندر انجمنان اجتماعی کردی دانه بله انجمنان اجتماعی کردی جی به همو پارتیین خو به کسین سر بخوات دا به کسین سویل دا ام به کار و بار خوراد بند هندر هرم دا هر ارکه هانا لسر مهایی ام به ارکه خوراد بند ون مثلا ام بجن چه جوار پیشکش دکن و که ام بجن آلیکاریتن دابش کردن لسوریه و کاریا پیوندی دنابروان ام بجن واری خستنا هبن گون آلیکاری بکشین دورن کردانجی و که انجمن بله اشخاد وردا مخابن مرید کانه بیجه هما آلیکاری آلیه هاورچونه دا لحرم کوبانی زور کمه بله و کسین هانا دبن آلیکاری به انجمان را و بخلق مرا که مایتی ده چج آلی انجمانا جور دا یا انجمانا مهری بلند و چج آلی همه هنگیه دا همه و داوی کومیتا مه یا هاورچونه هن کار نخوا کرن هن شغل نکرن و نزیک و خدمت نه به
پیشکش کردن ج کوبانی را يعني كاك مسلم تجي الودر دمينا يعني كي ود فرا كوباني بتايبت كنترول دكا قالك اغاهي جمرتين بجارتش ازاده هناك بجنيا بقى هناك ديت بيجن داعشن شخوشر آنها دهم دنافبرا داعش و ارتش آزاده بله او الهمبر هفده شردكن لجرابلوسه لآلیه شیوخ لآلیه سرینه اف بخال همبر هفده شردكن بله و شروان بردوامه آنها ام بجن لشکرین آزاد خوا بآلی هرم کوبانی دا خستنه و او شراجی آنها دکوه نافبرا کوبانی و داعش دا بله بله گلک سپاس بو مسلم محمد حاجی سیاست مدار تمر و گلک سپاس بو بجدر بونت لگور چالاکوانن گری سپی خلکی لگوندن کردی لروجاوای گری سپی دمینن او مهلت هاتی نشان کرن جالی رخستنا داعش و بوالا کرن مالن خواه جوان را رد کرن و دابون خواه کرن که او داف مال و ملک خواه برنادن که برین ها رخستنا داعش 4 روز مهلت دابون خلک گوندن یابسا و تل فندر یا جور و جیر و تل خضر او جی یا جیر و جور و متکلتا و تنورا و فلسطینا و بیرتمخ جبلی او کردین لباجیر دمینن که حتى الصبح جوارا درفت ما يكون مال اخوان فالكن وجبو هرتنا وان بنشتجين لشكري هجايا ام ببير بينن رخصتنا الدولة الاسلامي العراق والشام داعش بشي دركتنا شر و پفچون عندنا برا وان و يپگدا حتى انها بهتج 10,000 همالاتين كرد لباجار گري سبي و گندنوي کوچ بربونه گلک چاودرین سیاسی و روشنبیرین کرد لروجاوای کردستان دمینن گوتوی رانگهادنا ریوبری خواستری لروجاوای کردستان و آواکرنا کانتونا جبو درکتن جکراسی او لکاری و لشکری نشاندانا رنگ سیویلی با آواکرنا دزگه و سازی وزارتان لینکاری بون دبیجن کو اسایشا پیاده او تن کنترولا همو مووکین جیان دکه لروجاوای کردستانه ji destpêka ragihandina rêveberiya demkî li Rojavayê Kurdistanê bi her sê kantonên xwe hin jî xelkê deverê geşbîn bûn ji ber ku ew rêveberiyek demkî siyasî sivîl a dibe guhertina qûnaxê di destê wê de ba. Her wiha dibe destpêka aramiya deverê ba. Lê ev rêveberî bi hemû wezaret û dezgehê xwe nikarîbû dûrî desthilata ewlehî û leşkerî bikeva. Wek niha divê dema dawî da Ciwan İbrahîm ragihand ku nabe tu kombûn yan xwepêşandanek li dar keva bê wergirtina moletê ji asayişa pêdê û kesên nepabenz bê karê ji rojava derkeva. Her wiha tê zanîn ku xwepêşandanên alîgirê pêdê tu molet ji wan re tune ya. Lê li gor hin çavdêran ku ev karê tê kirin ji aliyê Partiya PYD ve fişareka ku îtiraf bi rêveberiya demkî li Rojavayê Kurdistanê were kirin. İbrahîm Biro sekreterê partiyayekî tî bersiva ragihandina Ciwan İbrahîm da û got divê ciwan lîborîna xwe ji xelkê domîz bixwaza û ev ragihandin şermezar kir. Ev qûnaxeke hestiyar e divê guftûgokirin di navbera hemû tevgera Kurdî de çê bibe tiştê herî baş e divê demê de û li gor hin çalakvanên Yekîtiya Demokratîk PYD da komebesta İbrahîm ne ku ziyanê bigihêne gelê Kurd li kampa û nexwestiya got Kurd ji Rojava derkevin lê mebesta ciwan şaş hat fêm kirin. Wî dixwest pabendbûna xwe bi parastina xwepêşandanan bida da ku tûşî operasyonên terorî nebin. Ku Kurd hemû divê alîkar bin bi dezgehên asayişê re. Di dawiyê de Nerîna Cadê dibêje ev ragihandin wek raştina çekan di rûwê wan kesên ku fikra wan neyekba hat û ji vir Cada Kurdî pirs dike li ser armanca ragihandina rêveberiya demkî ya ku dibe rêveberiyek sivîl be ku ev rêveberî hîn girê daye bi biryarên her du desthilata ewlehî û leşkerî. Adla Ahmed, Programa ARK.
شورشên buhara Erebî ji Tunisê dest pê kir û ber bi welatên desthilatên Erebî yên din van jî lê li Sûriyê gelek bercewendiyên dewletên sereke li cîhanê hat kirin û baca herî giran ku heta niha dide gelê Sûriyê. وەک تێزانین bi sedema deselatdariya xirab û binpêkirina mafê kesan û rawestandina li dijî azadiya bîr û boçûnên welatiyan ji aliyê rejîmên dîktator û xweperest bi mebesta parastina kursiyê xwe û mayîna li ser deshilatê bûne xwînmijê welatiyên welatê xwe. Buhara Erebî wek tê bi navkirin ku Bûezîzî hemwelatiyekî Tunîsî bû bi sedema derbirîna azadiyê canê xwe kire qurbaniya pêxistina şoreşa azadiyê û bilindkirina dengê miletan bi ser deselatdariyê ve. û bi wî agirî hişt ku rejîmên xirab bizanin ku dengê gel dengê herî bilind e û millet dikare deshilatan biroxîne û ji nû ve ava bike. Bêhna agirê canê Bûezîzî şoreş ne tenê li Tunîsê pêk het, lê belê li welatên Erebî yên din dest pê kir, mîna Yemen û Lîbya û Misrê, her wiha li Sûriyê ku piştî 5 salî rejîma Beez bi darê zorê xwe ferz dikir, ji binpêkirina mafên netewî û qedexekirina zimanên din ji bilê Erebî û çandina armancên rêzbendiya Hizr û ramanên Beez, di mejiyên gelê Sûriyê de û bi hezaran kesayetiyên ku li dijî rejîmê disekinîn, rastî kuştin û girtin û windakirinê di zindanên Beez de. Her wiha berdewambûna rejîmê di derheqê gelê Sûriyê de ku yek ji wan Kurd bûn û wek têzanîn, raperîna Kurdî ji 2014 li dijî deselatdariya Esed rabû lê ew şoreş hat çewsandin. Piştî derbasbûna sê salan bi ser şoreşa Sûriyê de û xwedî nederketina ji gelê Sûriyê re, şoreşa Sûriyê bû cihê rekaberiyê ji hemû kesayetiyên opozisyon û hevrêz û deste û komît her wiha di beramber de rejîmê gelek partî û grup û kesayetiyên alîgerên xwe derbasî şoreşê kirin ku wek têkdanekê ji bo mayîna wê li ser deshilatê. û rewşa gelê Sûriyê ya herî xirab bû ku bi sedema rewşa aborî û berdewamkirina şer û pevçûnan, koçberî û valakirina bajaran derket holê. Li Rojavayê Kurdistanê ku bê par nema ji têkdana şoreşa azadiyê li herêmê, ji aliyê rejîm û alîgerên wê ku PYD û baskê wê yê leşkerî YPG herêm kontrol kirine. û rewşên herî dawî ya Rojavayê Kurdistanê wiha ne. Li Şêx Meqsûd ya bajarê Helebê ku taxeke Kurdî resen tê binavkirin, balafirên rejîma Sûriyê taxa Kolana Bîstê bombebaran kir û di encam de 4 zarok û 5 welatiyên sivîl birîndar bûne û gelek avahî hatin helweşandin. û li Qamişlo ji aliyekî din ve Dewleta İslamî li Iraq û Şamê Daeş di daxuyaniyekê de ragihandiye ku cejna Newrozê cejna gawirên Îranê ye ku di şerîeta İslamî de nayê pesend kirin. Lewra ew ê bi tu awayî rê nedin, pîrozbahiyên Newrozê li deverên Cizîrê bên saz kirin. Her wiha ew ê zincîreyek herî ji teqînan jî li bajarê Qamişlo û Hesekê û Çilaxa û derdora wê di baregehên PYD de encam bidin. û li bajarê Efrînê tevgera Ehrar li Şamiya İslamî li navçeya Dana ya Edlebî 18 ciwanên Kurd yên ku ji bajarê Tertûsê vedgeriyan Efrînê hatin revandin. Çarenivîsa gelek çalakvan û welatiyên Kurdan, çil cem rejîmê ve û çil cem grupên terorê ve heta niha nediyarin. Gelo şoreşa Sûriyê dê bi vî awayî berdewam bike, yan dê welatên ku milmilanî di krîza Sûriyê de dikin, dê çareseriyekê jê re bibînin. Ji bo bernama Ark, Alan Hebîb. Belê temaşevan hêja em ê bêhtir li ser vê mijarê rawestin û rewşa Rojava dibin şoreşê de ga beriyan hoça bû niha çawaya biriya mêvanê me Lewent Hesên rojnamevan li Almanya bimeriya biriya Skypeê. Kak Lewent dema te baş, tu weke rojnamevanekî piştî derbasbûna 3 salan li ser şoreşa Sûriyê nirxandina te jê re çi ye? براستی شورش سوری گاوا دستپیکر دستپیک دا به چالاکین سبیل دستپیکر لگوری پلانا رژیم بشار الاسد براستی پلانک زور دجوار هات دانی و هات وینکرن تعالیه اوی خلیا پاراستنی دا یا چوچک تيدا وقت يكون تكيد سبيكا شورشة دركت ويشاوا ببي شورشة هارا وتعامل بكن براستي أدري الرجيم هذا بلانا خدا روج بروج بسركت قريبو قلك كسان قلك بلانا لسر سركردين بي شورشة بمشيلة بتايبتي
او پارچبون دهندر رژیم را چه بون بنابنی گلتی مزن و بلند بون لی مخابن تبی شورش به هیزا خو نبون یعنی تبدجی که مروب دگها گمانه که گو اکسی هان گریدای نهین برژیمه با جبر دیگه چه رژیم براستی روبرو و حدمه پاشی دستگاه شورش دا روبرو شرکتن یعنی مدید حقنا کی رکبریا سوری هر یک عالی کی دشو براستی نکاری بون یعنی وک چارچوبه کی کوتیدا حمو كثير كبر ين سوري لهب كوم بكن يان هيدك تشكن هيدك ابو كاربي سركردايا في شورشيبك مخابن دبي مساله دا سر نكتن يعني او جي انجام كو بلانين رجيم براسي بيك هاتن قال كونغر هاتن داخلن دربي سوريا بتايبتي لتركيا خواستن کو چارچوبه کی دا مدرین جبو کو اوان هی جهات هوا بکنه کی رکبر مخابن او بخوجی که براستی گلک جوان چاند رژیم هین سری واده بون یعنی اذکارن ببیجم بکورتی او کسانا هین پرورده رژیم البعث سری واده بو هین هر یکی خوتنی راز بینی یدن شاش جدید ابراتی پرزگریگ زور مزن بو یعنی ایدی کسی کس قبول نتکر هر یکی دخواست تبیدن وکوی برامن نه وک گوتی خواستن یعنی تشتی گوشورج واد خوازی یعنی گلک جارا امی ببیزن کنگره که چه بیوی خواه گروپک خوشی بکشنه گروپک تبیده بشوية گشتی تا بحثی که اموارن بطایبتی لروجاوای کردستانی اگردن بشه کاکلوان وک خناغا يعني داوود اذكارم بيجم كاكلوان دمي ما قالك نما يا هاجر بكرتي كاكلوان هاجر دانك دچا يعني ام بيجن ام بشويكي گشتي تا بحث كر امر لسر روجاوای كردستان بتايبت ام بيجن لروجاوا كردان شكر دست بك دا ام بيجن گيان چه استه گلو كرد دوي استه دا بون كارين دو زاخوا بگينن ام بيجن استه ناف دولتي یا نه براستی اسکارم ببیشم رژیم پلان خودانی بو لسر حمو سوری تبایی یعنی تایبتی جی که رول آبایی کردستان براستی کاری بو وک کردان یعنی براستی تعاملک بو کردار کرد تعاملک قلتي زانبون وكاريبو يعني جدتك ده كردان جهاز بخياني انجام ويجي كي بلاني بسركت براستي بون ده انجمن دستك ده انجمن ثاني بو گفتگو کرن جبو او جي كي چبكن دامزرين چارچوي كي كرد بتبعي دیسه جی که کرد دسته که دفسر نکتن کمجبینا اکامین یا کل گنده هلیلی لدار کت او جی که جبو چبو جبو کو رژیم خواسته بو براستی رونشتنه که لگل پارتین کرده بکی دور تا خواستن وان پارتی خواستن کو وقت چارچوه که چه بکن کاربن هرن گفتگو برژیم را بکن براستی لور ناکوکی درکتن لسر هو چاوا اخاطنی بکن ایدی یعنی اذکارم ببیجم چالکبانین کرد جوانین کرد اب مثلا هشکره کرن گو اب رونشتنا ها دبی جبو گفتگوی برژیما گو اب چند سالا گو کرد یکمین اذکارم ببیجم یکمین رکبری رژیما سوری بنوی چاوی گفتگوی پیرا بکن براستی هند داخلانی در کتنش چند پارتیا ایدی او مثلا رونشتنی لگل رژیم بشار الاسد نچو سری ایدی براستی هلوست ایدی که اسکارم ببیجم براستی پارتین کرد هنک هلوست آوا چاد بین پارتین کردی ام بجن پارتین کردی لگور قناغ بون کاک لوند فرمو تا چاوادی تفگره کردی لگور قناغ بو بله هي نرجوري جوان كرد ونيكو شالاكي ذكرن براسي ليه هالوسط عواد دكودا راس دركت قابا مددية الكبرية سوري ورجيما سوري عيني هالوسط وج دوزا كردي عيني هالوسط وج جملتي كرد
اوان دي ملت كرد نخدي ديروك نخدي خاطفنا نلسر دي خاكيجين او بنابرن هاتنا سوري اوان توا رجيم يجي وركبرها دي أدملتها وقت ملتكي بنابرة لهات درباتي سوري بويا جبو كاتلوان أما بهتر سودج باش دربونا تبقرن أمر لسر رانقادنا كردي رانقادنا شورشيان بجل رجاوي كردستاني تو که روزنامه‌وانک توی راگهاندنی چاد بینه گلو دوی آستا پیویز دابو کاری ام بجی نرین و دوزا کردی بگینن را گشتی یا نه تا چوادی او راگهاندنا کردی هندوری روجاوی کردستان براستی تنه یعنی بتانی اب کلال کردستانی هبون کلال کردستانی براستی برولک گلک باش لیستن کاریون دنگ روزنامه‌وان کرد بگینن أستا نبنتوي وان جالك وانا جبراتي دسبيكي دجيكي وكنال عربية كنال جديد قريب لورجي كي آماده بن لورجي تجي خبجهن دسبيكا شورشي دسبيكا أواقع بيشاندان كل لكردستان السوري هاتن برن براسية كمين جالكي قدر كتن لباجار قامشو أوجي قريداي بدما قامشلو كو لميجا إلي بري حموبا باجاري زنبون جبر بيجي كي دسبيكي دات روشي إينا دا هر گوتنا پیشیا قامش لوبو خو پیشاندنا پیشیا قامش لوبو قريبون بكهنن ليه مخابن يعني بتهباي اسكارف بيجم عرب يعني قسم كو كردا يعني مسألة دربكن ديتن ايدي يعني خدمتي دوزا كرديتكن ببي مسألة هانا كجبر بيجي كي مديت انه كنال جزري وكنال عربي ايدي هوري دا بيشاوات شالكوانا كو يعني باخذن بوارا يعني اوان شاركا بكرج من سراك هانتنا واناكي بتاني ما ايدي كنال زاغروس كنال قلي كردستان كنال كردستان تي في رودا وكنال اورينت نيوز يعني بشي كردي براسي اباناكي قريب رولك قلق باش بس ويا ديجي كي براسي ما او مثلا انترنت يعني مال فرن انترنت او تويتر وفيسبوك او وقت بآلافين آلاوی گوهستنا نوچه یا هری حسان بول جمع چالاکوان کرد و روزنامه‌وان کرد کاری موضوع دنگی خود دریاوین را بگیرن اوجی که براستی خوش و رشک بو یعنی فیسبوک و تویتر و يوتيوب يعني كاكلوان تبع سكر راغاندنا كردي تاغو باش دمايا هاگان بجن تاغو باش دمايا يعني او ام بجن صيغه يان دارشتنا يا هري گونجا و چا گو ام بجن راغاندنا كردي دا استا بيويز دبا گو بلنتر ببا کی ديرد بينا دوي بلند بوني دا براستی ام نکارم بیشن راگاندنا کردی روزاوی کردستان آستکی بلنده اوجی که سدمن کو هین روزنامه‌وان کرد یعنی نکاریبون یعنی خو پرورده بکن لسر مسئله راگاندنی اری بداوی گلک روزنامه‌وان کلی زنگوین راگاندنی وقت بیش خلاص استاندن یعنی شهادة ستاندن ليه نكاريبون اوان تشتي خوا يعني حبور جرين لسر بواري ساحة كردية يعني ام ديناكي براسي قلق الوزي مديت يعني الابن راغاندني براسي قلق كيمبون تنكاريبو مثلا كاميرا كيان كوداك كي اوجي كي دهندري شورشي ده هاجر تبكي دبيت خدمتي نرينه كي بكي او نرين جي كي قابرات دانتا هاتش مقابلي تشتنابو يعني تخصن تشتنا تجوار بنقريني وقو او تفكرن يعني نوقو تدبيني لسر عدي براسي ارجيكي بروبلمك قلق مازن بول رخواناكي ليه دي بيجروجي دا الدبيجم يعني نها روزنامه‌وان كرد براسي قلقي كاريبون خبدن تيش وقريبون يعني سبور كاكلوان دم ما قالك نما از پرساخو داویش بکم يعني تو که روزنامه‌وان چارنویسا کردان روزاوی کردستان برای کی دیویا چارنویسا چاویا چارنویسا کردی روزاوی کردستان براستی گریدای به مسئله سوری بتهبایی با يعني ناس گریدای کردستان سوری با
جبر بلانك هاد بهوريا مدد روجلات نابين وي بيك وري يعني ابرجي من كهنا وي تيكشن يعني اگر ايرو نشن دبي دروجين تيدا او يجي صلاه بلانتي وينكرن جواكنا نتويد نا بريداي وكرت ثاني يعني براستيجي كي اتكلم ديرجم يعني يا هري جرينجا جرك كرد تيبكن وقاربن بويرو لا بليزن مثلا كردستان العراق يعني براسي بتحيبتي هريما كردستاني دبي شخورة يعني استثمار بكن قاربن ايدي دريا ويرا مسألة كردية رجعي كردستان بيجين الدنيا بتبعي وريش كي بيشاو بكرنا براسي وك سروكي هريني براسي سروك مسعود برداني ريش وار بكريا كو قاربن ايدي تيدا كاركي بكن قاربن تيكليا دولة مزنرة بكن قاربن بوار رول يعني براسي دبي مسألة دا كماي جالية سروكاتي هريما كردستاني دالي كردستان سويد نها تكرن قالك جاران قوتن ندري دتين قوتن براسي اب قوتني هاجي كي سدما كو ناكوكيا سياسيه نزيدتر لي وك كردستان سوري خدمتك زور مزنهات كرن خصن كو هردو انجمان بجين هردو جبو كو كاربن بيقو تاري گفتگوی جباتنا بتويرا بكن مخابن ين وقت ديجي آلية انجمنا قريا رجاباي كردستان براسي بتايبتي او برياري كو انذكر السر او هاتني كو هات الكرن لهوليري هوليرا يكي وهوليرا دوا براسي تشتكجي بيكنا عن السر عردي بله قالك سباس بو لو انت حسين روجنا مافان برياسكابة مربو لألمانيا لباجار دیرکه و لهولا چارچران جمنا گشتی یا تفگرا جوانین کرد لسوریه فیلمک ببونه سال وگرا سیام یا شورش سوریه با آماده بونه هجمارک جکاسایت سیاسی و روشنبیری هات پیشکش کرن. شورش سوری، شورش رومت، شورش آزادی، شورش تاخو گلوکی بری ویدا چکداریه کی دنگ ابراهیم القاشوش راوستاند شوناوی برمیل کشتن بلاف کرد. و برویه که انجمنا گشتی یا تفگرا جوان کرد لسوریا روژا دوشمی ریکفتی 17 هیواسی 2014 لباجار دیری که فیلمک سر شورش رومت داخویا کرن به هلکفتا سال وگرا ویا سیم دهولا چارچرا ده وداس على رقبتي انا انسان ماني حيوان انا انسان ماني حيوان والعالم كله مثلي مشنا بشار الاسد قتلنا نهبنا اشو احنا بدنا لنا قاعدين هون اشو بدنا نحن بنعبي مي نشرب هون اشو احنا نحن ما ننزل اشو احنا بدنا نعلم نشرب هون وبوچی شورشا سوری جتاخا وکیشا دهولاده وها بسام اسماعیل داخویا کرن او تکاری بیجی گلک شرمزات کنه مسئله تا انه ام وگرن سالا شارع بقرن شارع او یاگو ایرو في مجرمي بدي عرضي وآزادية بدي ما شارع بو بس إيرو أم فقرانا صلاة وأم أجدف شارعه وقرا شارع أو بو ياغو ما شورشا سوري بيخست درعا حتى ديركي ما بيخست شارع بو ما ندخست أم فقرن ورن صلاة دا إش بيشنداني خوب قرن تاوكونها جوان كرد لهذه آزادينا ما مستدس بقدم آزادية سوري تخوازن آزادية سوري آزادية ملت كرجي بيرته گر سوري آزاد نبي يعني ملت كرجي نكاري آزاد بي دوی حاله ده يعني گر نه ام كردستاني بفكر انه ام واش نه ام تخوازن سوريا كي ديمقراطي بي تعددي بي حقوق مروفة حميات ده هبه يعني فرقنا طائفي وعشائري واف جدابين برا ملت سوري ده نبي يعني ام في تخوازن سوري كي آزاد بي وملت كرجي تده آزاد بي اوجي هر کسی تدا آزاد به و حقوقی حمی محفوظ بن پشتی زیادتر 9 میلیون پنابر و زیادتر 100,000 کشتی برای سوری بشورش و رجیم والکودیا
و ئەو وڵاتێک و دەهاتە نافکردن لاندکا مرۆڤایەتیە گەلۆ نەها بوویە لاندکا هۆڤیتیە گەلۆ شاهینشاهکارن تەختێ شاهینشاهیەتێ بە قۆقێ مرۆڤا بخەملینن یان هێسرێ سێویەکی قێرینە دایکێکی سەر زارۆکێوێ کە لها ستەمکاریێ دڕوخینە ji dêrikê Ehmed Sofî Ark TV. Daliyê meydanî da li Sûriyê û piştî kontrolkirina bajarê Yebrod ji aliyê rejîma Esed û milîşiyatên Hizbullaha Libnanî niha dest bi firehkirina kontrola xwe dikin û bi taybet li bajarokê Re'sil Eyn li devera Qalemon di hewldanekî da ji bo kontrolkirina çiyayên rojhilatî bajarok. Herwiha duê demê da li gor çalakvanan û li ser aliyê başûrê li Sûriyê şervanên opozisyonê karîn destê xwe deynin li ser aliyekî mezin ji zindana Xerez derha û li bakurê Helebê şervanên opozisyonê karîn koçka dadgehî li bajêr bi şêwekî temamî hilweşînin ku ji aliyê xwe va rejîma Esed berdewam bû bi topbarankirina devverê bi barmîlên bombekirî. û ji aliyekê din va desteya giştî ya şoreşa Sûriye eşkere kir got şervanên artêşa azad destê xwe danîn li ser girîngtirîn deverên stratejî li aliyê Liyermon li Helebê û bi taybet li derdora leqa stixbaratê asmanî rejîmê. Wezareta Derve ya Amerîka ragihand ku wan dergehê balozxane û qunsilxaneyên Sûrî li Amerîka girtine û karê wan rawestandiye. Li gor nûçeyekî rojnameya Reutersê eşkere kir got hikûmeta Amerîka dergehê balozxaneya Sûrî û her du qunsilxaneyên wî welatî li her du wilayetên Mişgan û Teksas rawestandiye û daxwaz ji diplomasên wan karmendên ne Amerîkî ku di wirda kar dikin ji Amerîka derkevin. Ji alî xwe va balyozê Amerîkî yên nû ji bo Sûriyê Daniel Rubinstein di beyanameyekî de got me biryar da got karmendên ji aliyê rejîmê ve hatine destnîşankirin di balyozxane û qunsilxaneyên Sûrî li Amerîka gotê de kar dikin dest ji karê xwe berdin û vegerin welatê xwe. Herwiha Wezareta Derve Amerîka eşkere kir ku ji balyozê Sûriyê li Amerîka Cefer İbrahîmî hatiye xwestin ku ew di çarçofa balyozê bi qasî 40 kilometran dûr nekeve û ev biryar her du balyozên Îranî û Korî jî digire. Belê temaşevanên hêja her derbarê standina vê biryarî ji aliyê welatê Amerîka niha Dr. Mahmud Abbas siyasetmedar bi me re li welatê Amerîka biriya Skypeê. Kak Mahmud dema te baş destpêkê xwendina te ji vê biryarî re çi bû? Dema baş bê. Destpêkê gerek hov bidê xuyakirin berî pirsê bi rastî momeycê bêjê دیپلۆماسی ناوبەرە ئەمریکا و سووریا دا حتا ڕۆژە ئیرۆ نهاتێ برین بە گشتی ئەو وارەکی تکایە بێژێ ئیداریە دەگەیم پێوە بەڵێ کەرەم کام گۆدار وارەکی ئیداریە کە دیپلۆماسیەتە قوربوون و فراخوونی وەکە گۆژ جارێکێرە بێ برین نەهاتێ برین حتا ئەو سەفیری ئەمریکی ڕۆبەرت هۆلبەری یە وەختێ گۆژ سووری دەرکەت نەش بۆنی بریبوونی کە دیپلۆماسی دەرکەتش بۆنی ئەمانەتاوینە ئەحفاظی سەر حیاتاوی دەکەت بەرولۆژکی سەفیری ئەمریکا سەفیری خۆشێکشان ئەس خۆت بێزێ من لە ئاریە پرسێ سێچا خاتێ دەهەنا یەک ژێ گرێدایە بوهارتنا سەفیری ئەمریکی بە ڕۆبەرت فۆرد هاتە ڕوبنشتین دەبێ واریدا دەبێ وەکە ئەنسانێکی ئیداری دەبێت تشتن بێنە بوهارتن دەبن چارچەفاویدا ئەو یەک جووا خالێ بۆ بێ بوهارتن ئیرۆ بوهارتنا گوتی تێکیلیە بە سەفارە ئەمریکی سووریرە بهندروی ئەمریکادا ئەو حوارێکی ئیداریە بدێ خویاکردن بەس دوارێ ڕەمیاریدا چێژێ سەر تێخواندن دوارێ ڕەمیاریدا یەک ژێ ئەز مزێنم ئەنو دەختەکە ئەن دێرەکتە سەر سیاسەتە ڕووسیدا هندروی سووریدا و ڕۆژهەڵاتە ناویدا خاڵا ددووە ئیرۆ ئاپۆزیسیۆن gelekî vê xuyakirin û Amerîkiya nema alîkariya opozîsyonê dikin
اف بروباغندا امريكي خوازن بسكنين فايا بدبرار كي دبلوماسي ام خوازن ام هي بيشغرتيا ابوزيسيون كن نكو ام شعبي خسر ريجيم سوري ديجن دواره كي دي بيجن تكارم بيجن دواره كي امني دشكيتي دحيا بيشبرغو بروباغندا قال كي دناس هندروي حتى جهاديه هندروي دسيري سوريا دي خويا انه اريكاري مش بوزيشني ركيم بوا ميزان ايرو هاتي خويا كريم بدهي حتى بين ببكي هزار جهاديه ايرو دبج سوري بردن ودرد كفن سوري امريكي جبد توصيد باب جهاديه بو بغرن قالوا تشقا خطر واصر هبه از باور دكم انه اف كاري هاي جهاديه كريم بروباغندا كا انه بدنا خويا كريم جهاديه هندرو انه امريكا بجرتيا شورشا سوري كي واركايكا خورتر وري دمي وريدا جبوني با جهادي هذه سندور دبن از خود ميزين مشافيش خالي حالو تمام تدا آمادنا حتى سوري في باريها رابوا والا جو سوري امريكا عفوا في رابوا والا جو امريكا براسي خالا بنا او بريارا بنا درست بنا وخرت بنا جبوني جو هرتنا ريجيما بشار اسد وينبكس بيج دبلوماسيه سوري جبدي هرن وي دبلوماسيه بجار كي رجوا خد كربانا وبرياري خرت داني بانا يعني دكتور محمود يعني بيفي برياري بنيرينا تادا جوهرتين تشيبن للسرقة سوريا تشتاق وصا هيا نو از تجوهرتنا حتى دروجا إيرو دا ودما كل ديواري دشكيوي تجوهرتني كلكي جرينج ونينا خياكرين ند أريكاريا رجيما ند أريكاريا عفوا جوهرتنا رجيمي دا وند أريكاريا جوبن يعني بجرتيا بازيسيوني خورت بكن جبرجو إنه حتى رجع إيرو أمريكي بجشتي هندري خدا بحمل خالي خبا أو بحمل خالي خبا يعني دلي بينا نشوا فيه جا بازيسيوني را هم من هنا كيش بارشنا بازيسيوني اب طيبت هندرو دا يعني هيد ميزاني جو جهادين او كنصر او داعش ابناء جو قالك ايرو شرط كن ما في بيد او برياري بيدا منظمات توريستين يعني از جبر بيت بيجم انه امريكي حتى جيولي وبرياري جو ديسانه كيف قري جنيفي وديسانه قفتو بويا بكي از عليكي دي بيت ميزان انه بقعتما كي بريارا جوهرتنا كي دسوري دا قالك جي خصبو دسي روسيا دا ايرو روسيا بيشكي خوجتك شيني از خود ميزان انه امريكا ديسانه كي تخازي برياري بخير دسي روسيا دا بس خورتتر او كاري اذا بري قراري خو بده بيشتي جو بروبليم الاوكرانيا تشيبونا غورتني خورت دندرو سوري دا حتى رجع ايرو تشك خياناكي اف غورتني جو دبلوماسي دا لا او غورتني جو كاري بيجي والله هاتنا دا دكتور محمود حلكيش بروبليم دامي ما قالك نما از برصاد داويش بكم يعني ام بجن بدنگيا امريكا بدنگيا جواكا ناف دولتي دربار دوسيا سوريا تل شفت غرينا بطيبات عم بجن هيلي صور حمي درباس كريا مخابن براس از وقتی قلت له ميزاني هيدا صوت ما درباس كرنا وريجيمك يعني حد اجرام انسانيه بشريه درباس وامريكي ودنيا تمام بيتزاني وحتى رجع الى وقتی قلت ميزاني يكي وكر بشار اسد حتى انها لكت يا بن حكمي لهايدا مجرم حرب در نفسني يعني اف جريمه حقيقيه انسانيه حقيقيه ملطي السوري دبراس بس كما ابناء خلاصنا كنا يعني برسيدا از خود ميزانم انه داخازي كامريكي واوروبيا جهبو از ميزانم انه داخازي جو ريجيما بشار اسد هر ويكي ديكا وقتي جو اب جهادي جهرن حتى ايرو جهادي وكداعش نصر سوري ذهبا وبشار اسد بميني بشار الاسد في خالي خوشك بزانيش برولش كي بدري اندركتا الكاليا جماعتك وكداعش ديكي جبوني داعش بميني دا اوج بميني از باوردكم اب خالها قالكي فبا غريدايا حتى جو من هردو فبرا بلانك جوار ردين هردو نشي فبرا والا يكش عليكي بناچيدي يعني بشار اسد وبميني دمك دريجكي حتى جو ريكيش جهادي عربي بله مخابن دمي مجالك نوا بله جالكس باس بو دكتور محمود عباس سياسة مدار امريكا تلقلمه بو جالكس باس
وکه برسوکی لستر برینداربورا 4 لشکرین وی د تقین دال نافچه جولان بالافرین ارتشا اسرائیلی ایریشی چند ناوند لشکری این سوریه لهمان نافچه کرن. ارتشا اسرائیلی د داخویانی کی دراگهان کو درنگیا شوا بوریدا بالافرین وی چند ناوند لشکری این سوری لبلدهای جولان بمبا باران کرنه. د انجام ویدا کشتی و برینده د انجام ایریشی بالاف برسوه که لسر تقینه بون با ودکه و لهمان نافچه گو د انجام دا 4 لشکر اسرائیلی بریندار بونه. ارتش اسرائیلی دیار کر گو د ایریشی دا ناونده لشکری سوری هر وها آواهی یک راهینانه و پاترین توبخانه سوری بونه ارمانجا بالافرین وی. حتی نه حکومت سوریه تداخویانیک درباره وی ایرشی دا ندایه. پشتی تقینه دوهل جولانه سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سوز دابو کو اوه برسوک تند بدن. تزانین کو وزیر دروای سوری ولید المعلم لنخوشخانه کی لپایتخت لبنان بیروت بسدما تکچونا روشاویه تندرستی ته درمان کرن. لگور نوچه کی مالپرا العربیه کو هجمارک پارزن لبنانی دا خوازک دادگهی جبو داده کرنا لبنان یا گشتی دجی ولید المعلم را کرن لسر دا خوازا ولاتی لبنانی بناوی زهیر الحجیری گو 5 زارو کنوی دا انجام ایریشکی آسمانی دا جالی بالافره هزین رژیم السوری و هاتن کرن لسر دور عرسالیا لبنانی بری دو مهان جیان خواج دزدانه. لسر گرنگیا وی دوزگریه یک جوان پارزانم بناوی طارق شندب گوت پیوسته دادگاه لبنانی وی داخوازی قبول بکه به تایبت پشتی کو جهه ولید المعلم و ولات دیوی وکه وزیر دکمکار عربی ده هاتیا راوستاندن و اگر برسوا دادگاه گشتی لبنانی به ارینی لسر وی داخوازی وره و وزیر دروی سوری کو حتی نهال نخوشخانه امریکی للبنان تی درمان کرن و وره دادگاه کرن. وزیر برگریه ی حکومت ترکیه عصمت یلماز دیار کرد گو گورستان شهید سلیمان یاله شاه سلیمان یاله ناف سوریه خاکک ترکیه. عصمت یلماز راگهان بالافرین ارتشا ترکیه لازمانه و کی بخوازا ایریشی گورستان شاه سلیمان لسوریه بکه و بالافر و ارتشا ما برسوا وان بده و اوه پوشمان ببن. یلماز د کامپینا هلبجارتنا شاردریه لسیواز آخوی و گود گورستان شاه سلیمان کل ناوا خاکا سوریه پارچکا جخاکا ترکیه و آلا ترکیه لی دهجه و لشکر ما جیلور و امه برگریه و بکن. گورستان شاه سلیمان کو گازیه کی عثمانیانه لنزی که هریما کوبانه یا روژاوای کردستان دکوه. د پیمانا لوزانه دا بو پارچک جخاکا ترکیه دو سال 1938 دان ترکیه سربارگهک لور آوا کر. گشت منوچان به داوی هات امجاره کدی سرنوچا ببیرا بینن. انجمن خواجهی بسر انجمن اجتماعی کردی و لعفرین داخواز جخلکه دکه کو آهنگین جشن نوروز لدار نخن. خلک گندن کردی لدر دورا گریسپی مهلت داعش بوالا کرنا مال خواه جوان را رد کرن. لدر دورا کوبانه شردنا برای پگه و داعش دا بردوامن. 5 بریندار دیری شکی دا لسر تاخا شیخ مقصود لحلب کتن. پشتی تقینا جولان اسرائیل ایریشی ناوند لشکری سوریه دکه. ولی تماشاوان هجا نوچه جارکیج و راحتن پیشکش کرن هر شاد بن.